dagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangidulinam iti napuskula jacket ko, pipito lakay. Adda iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw, ti ko di mo idulin taramatag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit? Katrabiin. Adda ti campaign rally dagiti kandidato iti ayan damari ilisa lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg, kan dumawat iti kwarta, no adda itagda. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol, kan pangpariban ko matlaan ti daduma. Ay, aksardan ka man, bakit? Nakababain ti kastar aramidam. Anya tinakababain ijay? Na, dawatan mo't amin na politiko. Italaang mananday to'y. Iso agun dawayan tayo kitdi. Aray ka, boy. Good morning, lakay. Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa, bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tintud dalakay. Isupay mo day jay Una yan, day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No ba nagbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta galad ti may sa abotante? Mangtad damot kami, no kasta dumawat kami. Ay pang-asim, bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Ang tugaw kaki din tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato iti rabi Diyak kayat dayta. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabaybayadan. Umayak man maki-standby tatang. Mayat apagpwestuan ti sangwanan ti terse na yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Papay ko ba, no asidag iti kalsada. Sigurado nga adu ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit, Siyempre, panagdadawat manan ay unay ka na nakaw. Sana na saya ti kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpot ita panawan? Hindi. Masapul anatara tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakil mo din ka tinaurnong ko. Nanayunan manan idirabi iti 500. No kasta, si kagaraw di tataulan ti asaw, di rabe. Ay, nalabi ta kasta, tatang. Narabihanak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot nay-nayon iti urnong ko. Unay kan Luisa, anak ka. Para amin na lumablabas. Ay, nawaw. Mamin, ano ka di nga ibagak kada kayo? Amasapul anatara kitayo itaapanawan, tatang. Ay, siya kung di mababay ni ti kasta nga aramidam. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payaw ngayon tada. Na, di mo matkayang usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga ron agamit ti kayat ko? An-ano kumangay dagita? Kwarta ti ka sa pulak, tatang. Ay, diya ka maun. Na, awre ka. Ni tatakulas ti sumungad Di mo ibaga, nga graban ti ama ni Remy akalugaran tayo nga ngay-ngay nga opisyal, kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tatakulas. Tapno amok no kaano nga agawid day taareme. Arak mo, pipito lakay. Ay, nawaw? Nangalami ti arak ba kay? Sa din no kumapay ngay. Inted dagiti kandidato Inted da? Wano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao. Awatam kit day. Tapno adda agas ti bannog mo nga nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Sana mabayadan iti arak ti butos ko. Na,
Ginarte ka pa'y laang mat dita. Di mo kaya tilibre? Kas na ko nakitayan, sana babaybayadan iti uray anyaman ti butos ko. Aha, no di mo kaya't mga among ka ah. Siyaklaan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita. Anya ti masapul mag, pipito anak ka. Amangan, nulim mablabas ni Luisa dito itatang. Awan mata nakitak. Sa dino tinapanandaya. Jak man ang mutatang. Jak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw. Amangan no nag-house to house manain. Amangan ko nak no ag-house to house manen tatang. Ay wine. Malakip ko man. Nagawid sa amatin ni Remy dita balayda. Nako na ni Luisa kanyak iday. Aplano na ti mapan ni Jeb balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayan da Remy. Tinagturungan na, tatang. Agkape ka pa, Luisa. Ay, agyaman naklaunay ah. Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sa bali a lugar? Nasaya at latamot. Kaya't ka di sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti pa nagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga mga baka. Ah? Kas ka dagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. May kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mat, no adda. Ay napasensyakan. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mat. Pang merienda laang di ka pa'y mangtid. Kasano lang nga no makatugaw ka. Maawatan na kuma, Luisa. Ay no kastalaang awan latamok. Talaga adi ka mangabak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay areme lakay. Ay nawaw, di ka maawatan bakit? Apay aya. Nakaimimot launay. Apay, di nakainig ka niti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamat di bagbagam? Nakaimimot nga rod. Pang merienda lang mat adaw-dawatot ngam di na pa'y may tudmat. San mat nga amin na kandidato ket baknang bakit? At dalat dagiti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja areme. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong, ipabayad mo ti butos mo. Ay wala ah. No asino ti mangyawat, iso ti may lista. Naimbagngal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Remy. Ibatik ko matoy daduma a polyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tersenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mo, mangipaskil kamutan dita sangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinordiya mamangiwaras iti pulyetos mo. Ada, ngaman manulaang. Tamanulaang mati budget ko. Saan akas iti daduma dita akabailan dati mang purdiya iti ado. Kun mangtag iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom no mga baka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay atata. Agyaman nakmanan. Mawantay nyaman na. Good luck, iti pa nagkampanya. Na, adamat tarpulin ken pulyetos day jay areme dito'y tersena yo tatang. Wan, inyag na pimanidikal man. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matadakas na katanak ka. Nakaimimot day jay kandidato tatang. Na, Idi na panak idyo balayda, awan pulos inted na, uray sa nga gasot no iso. Saan lang nga day ta? Nagtamnay pa itiin pasangon na kanyak kakapay. unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa'y laang day jay areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay, anak ka. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan.
Day taag sirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato. Kadakkel ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tayo laktay da. Nang runa no amu tayo akabailan damay ti agsirbay. Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na nahwana. Nagkumusta laeng, apay kaday. Ibutos niyo ka di, day dya kalugaran tayo, nana. Ay katwan na, takas makita kat kabailan na mo tiyang serba. Ay na, di yo ammo ti husto akin na tao day dya Remy, nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta, imot day dya, nana. Iso ano siya, tida kayo, di yo ibut-butos day dya tao. Amangan mag no may saka kadagiti butantay. Mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akas ta ti bagbagam. Anyati ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jaymutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idi namin sankat. Pinagustuhan? Wen, imay di mawat iti kwarta iti naminsan. Pang merienda na ko nana. Ngam jak piman nang tad. Takurang met nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta maut. Wen nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay dayta apakadismayaan. Panunutaw nga dalata dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan ang mangilakaw iti butos da. Ay bagbagaan man ta asawang pipita. Ay nawaw, apay ni bakit ka, nanawana? Nalae nga mang dadaol iti kandidato. Saan laeng anapagustuhan ti kaya na mang dadaolan. Anya? Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanu ni Remay. Iso ang nasaysaya at no jak ibutaws. Ay nawaw, uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang ti mapan na is-istoryaan ije paradaan. Ay talaga arupat kwarta daytang asawam. Ay, jak ilibak dayta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ikastagal at ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madaragan. Kasaritak tumanen ti asawak. Nasaya at magtaymay ka dito'y balay, Luis anak ka. Apay ka di tatang. Nadamag mo ka da, iti chismis may papankan ka. Ay nawaw. Anya chismis day ta tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti day ta? Nangagkaw, ti saritaan na kiti pada ka pasaheraw, iti na pasentro ak. Anya? Makitam da ita. Si kamot lang, tinakababae ni ti kastagaramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo nama, taugalim ti parikaw. Dawat ka adawat. No di ka may kan, matitirik nam. Dadaulim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang man ti kasta nga ugalim anak ka. Laglagi pa, nga dadagiti kandidato, nga awan ti maited da kwarta. Nga mayat mo ti serbisyaw, akabailandangay pa ay. Nasyak kailangang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a praktikal, takasapulan tayo nga ron ti kwarta. Saan ka may chismis no nagululimag ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaran tayo, ti maipapani ti aramid mo apa nagdawat ka dagiti kandidato. Dua nga aldaw laang kat eleksyonan. Makita day dya areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos ken ko ana, sigurado ang mga baklat ta. Itikas dya kinaimot na? Para makita ah. Di kaagsawa kasta. Tano mangabak ni Remy. Awan nakababain ka bakit?
Kasano nga agpatulong ka kan kuana? No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak magpiman ni Remy, akalugaran tayo. Oh, anya nga iti makunan bakit? Ay nawang, anya ko maitakanyak no nangabak. Di ka agpatangken ako na. Tsambalaang dayta. Saan atsamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante ket mangilako iti botos na? Nangabak? Ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaang mati pride mo akasta? Awan ang timaramida, tanalpas magtanti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo may subli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamak kan ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato, ket dadailemon. No iso ti mapagasatan nga agtugaw, awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Ay, wow! Pudno akasapulan tayo ti kwarta. Ngam di tayo kumaagbalin arupat kwarta. Kas may sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo bakit? Tigayem ko, agordarak iti prutas kan kwa na. Ananon ti prutas? Aramatik iti negosyo. Padasak mamatagla ko iti fruit shake kan ice candy. Ayun na. Aglaw ka man iti ice. Sigurado nga adot ti gumatang. Nangrunag at napulot ti panahon ita. Okay lang nga rod kan ka, kasayak ti urnong ta. Ay nawa, apikin na saan? Tinapatag kat nasaya ti pong sarap bakay. Agyaman aklao na ilakay. Gumatang ka ti may sa freezer. Tapno at dati aramatag. Wan, ang mga nointon sumaruno alawas, rugya kon ti aglakong. Komplet wag pa'y amin ti gamit ko. Una bakit? Agkanvas ka nga umuna iti freezer. Kumusta nga bakay? Ada ka titi nakita mo freezer? Adala kay, isulaang ta nakaginginamot. Manumaya. 25,000. Ay nawa, nakahingi na mo tayo. Una, tadakkel day jay. Malaon na ti manong ice candy. Isungaro din ti katangan. Una, no manugot kalakit di lakay. No dahita ti kayat mo, iso ti katangan ta. Kas na ko namitay, ado ti malaon na, di iso. Sublian ta nga rod inton bigat. Tapno marugyak matanti aglako lakay. At akadimat lang ang gimatang itinakong bakit. Manmano nga rod lakay. Tinapatag, adda. Adamat kit di ah. Ipadas mo ti agpost di Facebook, bakit? Itagnak, tapno makita dagiti kalugaran tayo. Wan, i-edit ko pa'y nga na lakay. Aywan gayam. Lumabas ka kadi iti ayan damari sa inton bigat. Wait, dalan ko mo ti paraangan da no kasta mapanak iti bangkag tayo. Idagas mo tuman ti order da nga ice candy. Ayaw na. Tapno saan na masapol ang mapangga ijay. Sabay nakapudpudot kinawan ti mga awer iti anak ta. Un nga rod. Anong sampay lang asika ti para deliver lakay. Wait, kasta talaga bakit? Masapol nga tinulong ta. Nakita ti karatul, iti paraangan nyo, Peter anak ka. Aglaklako ba't gaya min ni misis mo, iti askin din. Kung tatang, ipalas na kanumay. Mayat data, isupay no adda ti maurnong agalan siya na. Mayat data ni gusto ito, tanapudot ti panawan. Kung nga ron tatang,
Barang aton tuti gumatangkin ko ana. Manula ang tinapaglakon na iti kalman. Wen takarong rugi nakit garot. San pa nga mo dagiti kalugaran tayo nga at datikas di alako na. Iso binagakangag positive Facebook, tatang. Ay wen, may admit lang no ipus na iti Facebook. Tapno ato, ti makakita. Naimbaglaang ta nagahawid kan lakay. Apay ko mabangay. Sika kumapay ti mga wir iti anak ta. At takat iti lakad mo. Mapan ko i-deliver ti order ti Carlo ba? Ay skin din sa mo data. Wen, iso ti mabili ita. Nala, mapan mo i-deliver, tapno malpasin. Agyaman naklaunay lakay. Makan kalatan mabisin ka. Ada ti inluto ka masida. Ni baby ada iti silid ta. Nakaturog manan. Lumabas akpay, Auntie Rita. Ay nawaw, si Kamat Gayam Adelina. Sa dino ti papanam. Mapan ko i-deliver ti order da nga ice candy, Auntie. No kasta, aglaklako Kamat Gayam man iti ice candy. Wen, Auntie, diyo ka din nakita ti in-post ko iti Facebook? Ay, saan nakog? Nabayagan asa anak nagpispis-bok. Nan, kita man talakom. Ada ti flavor avocado, mangga, milk, ken chocolate, Auntie. Dahito ti sample ko, no kayat yu ang makita. Ay nawaw, kasla naimas tila ako ma. Ay wen naimas tado ti gatas na, Auntie. Magorderak mamata no maramanak. Anya flavor ti kayat mo, Auntie? Sagdudua per flavor. Ay, sag mamano gaminan ti maysa? 15 pesos lang ti kastoy a size, Auntie. Sige. Agorderak iti 8. Kaanaw nga i-deliver mo? Ay, inton madamdamamat lang, Auntie. Adda pa'y mat extra na bati dya balay? Malaban nga, Rod. Mayat nga paiso ti mangan iti ice candy ita. Nabara ti panawan. Ay, Maririta. Anya dyan nakita nga intulod ti asawa ti kaanakak iti ayan yaw. Ice candy, mare. Ay, nawaw. No kasta, aglaklako mo ten iti ice candy day jay nga Adelina. Wen, ti kunana kanya ket ada kano in-post na iti Facebook na. Gamjak ba nakita, ta sa anak mo ta kanayon nga Facebook. Nana, mabit man laeng ta i-search ko tinagan na iti Facebook. Saan ko nga min a friend iti Facebook day jay a babae. Naimas tila ko na nga ice candy, mare. Ado ti gatas na. Ay, nawaw. Mga asar ka kaday, Maririta. Ne, saan, mare? Idanya ko maagapo nga saran ka. Abo, mate. Adala ko may nga ice candy. Ay, kwa, mare. Ay, tiday ta nga Adelina pa'y laang matig matangam. Naraman ako, anti ice candy ala ko, mare. Kaya't kumataramanan tila ko ni Adelina, iso agim matangak. Kahit sino nga ron tinaimimas ti ice candy ala ko na. No para kanya, ang pada mo tanaimas. Ay, saan kami nga agka-level iti day nga Adelina? Iso masigurado, naimimas ti ice candy ala ko, ngam iti ice candy ala ko na. Amaw, Manong Samuel. Talaga tsak magustuhan ti ugali ti manugang mo. Ay nawa, init kahit mo sa windil. Agasam gay, aglako ki di kanumot iti ice candy. Anya ko matidakas na itidayta. No kayat mo't ni Adelina, tiagla ko. Abo naman nga aglaklako kami iti ice candy. Apay ngay, kompetisyonan na kami pailaan. Sabali mo't ang flavor ta iskindi, tila ko lang. Una, ngamga po iti kasta ngay naramid na. Nabawasan ti customer kaw. Kit, kasta talaga at hindi gusto. Ha? Talaga kit di nga awan ti respeto na itaan na ikamkamang. Di ka agsaw ti kasta. Kaskin ka. Kasapulan mo na Adelina ti kwarta. Iso ang nagdesisyon nga agla ko ba? Naglawag, Manong! Naglawag nga awan ti respeto na. Iso lang nga rodon tinay kamkamang. Kasta pailaang mati aramidon na.
Pa! Umayak man mag-standby, Marinelle. Ay kau may kalaeng Saan mo't amay parik? Ay nawaw. Madititono ti boses mo, amare. Una, tabasit laeng mo't tinapaglakwa kita. Ado ti tao iti ayanda Adelina itay. Customer na mo ngaminan, dagiti customer ka. Kasta talaga ti negosyo, mare. Amo, Mare. Agburag at talaga ti darakun kwada. Bay ama, tag negosyo mat mare. Saan kumasikat ti agbalin alapad, tapno magunod na mat, dagiti arapaap na. Kasanaw, agpadamot nga iskindi tila ko may. Isuman laeng ti amok ana ikamkama nga kasta. Awan ng respitaw. Agpada kayo laeng akayat na ti umasenso, mare. Sa maysa, awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutam nga asawa ti kaanakam ni Adelina. Aglaklako ka magaya man, iti ice candy, Adelina. Ay, wen auntie, isupay mat Apaya naglako ka pailaang iti ice candy, kat amumat nga adamot lakaw. Ne, adayo matitersena yo auntie. Ay saan? Siyak laang ti aglako iti ice candy dito yung lugar tayo. No maibus talakom, di ka nagararamit. Aglako ka laangan iti fruit shake no isaw. Ngam, ice candy ti bestseller ko auntie. Na, talaga ka dingawan ti respetom kada kami ana ikamangam. Na ikamkamang ka lang, ngam kastapay ti ugalim. Aramidak daytoy. Tadamat arapaap ko para iti pamilyak auntie. Ti ibagam kit day, agtutulad ka. Bastos ana ikamkamang. Sana gaputan naglakwak iti ice candy, kat awanan respeto kada kayo auntie. Ay di ka nagpalawag. Sa bagay, madlaw mo ngamin. Panagrup-rup ang pailaan kat amu ko ngawan ti respitaw. Anya, para laang iti ice candy? Baga andak iti kasta auntie. Anya ti may baga ni Antinelli, iti may diti balay bakay. Jak amo ka ni antim lakay. Umay nakit diap apaan gapulaang iti dayta nga ice candy. Anya? Naglakwak lang iti ice candy. Gaputa kayat kumatiag negosyo. Bagaan nakit din nga awanan iti respeto. Oo na yun, ante. Nagado tinagsasakit a balikas na kanyak idimay. Kasaritak tuman, ante. Ay, saanan lakay? Bayam ama ka ameris. Bakit matan? Siyak tumanan ti umay na darupan numapan ka iti ayanda. Ay, sana mabaling agul uli magtayo lahan, bakit? Isumapan kuman kasarita. Abay matakas dyan, Tinelli. Apay, nagpulong ti asawam nga awanan baeng. Ante, saan aga putagpada kayong aglaklako ita iskinde? Kat awanin ti respeto na kada kayo. Ay, nalawag may nga agtutulad ti asawam. Na ikamkamang laeng kastakit din ti ugalyen na dito'y lugar tayaw. Nasaya at tao ti asawa, ante. Na, anyala unay ti impakpakanday ta babae ken kaaya kaanakan. Uray makitkita ti ebidensya, isulat ta ti kanunungam. Kaputada kas ti rumrumor iti ngiwat yun, te. Na, Para lagi ta iskinde. Mapanyop apaan ti asawa. Saan ka ti ada kayo ti awanan respeto iti kas tangar aramidan nyo, ante? Hindi pa'y napalabas a bulan a makadlawa ka, Marinelli. Adda ka di diyo nagkinawatan kini Peter a kaanakam? kasanaw, kanunungan na ti dakas nga aramid ti asawa na. Makapa-stress. Ice candy manan ti makagapaw. Aywan maray, ang sanak nga agpaabak iti dayta na ikamkamang. Anya ti arabida, mare. Ibabak ti presyo ti ice candy alakaw. Amangan mat numalugi ka. Ay mo siguro maray. Kita lang, no anya ti reaksyon dayta Adelina no mamuan na. Ang nalaklaka ti lakok nga ice candy, ngam itilako na. Ay unay kan, mare. Saan mo masapul nga ramidam ti kasta? Imbis nga ag-focus ka kadagiti ka kompetensyam, ag-focus ka kit di iti lakom kan kadagiti customer mo.
Isandang kung samat ti panaglakok iti ice candy lakay. Ay nawa, sayang matabakat. Mano abulan ang agurguraan nak ni Antim. Saan mo na ba solday tabakat? Kita ma, kit uray ni Tess Akaruba, aglaklako mo ito ni Tess Kindi. Nakitak day jay. Ngam saan mo't adarupan ni Antim? Siyempre, palaban mo day ta ates bakay. Agpinungod dalakit di kinante, numapanpay lang ni auntie di tabalayda. Nung kasta nga ron, talaga asyaklaang ti pagpupudutan ni Antim. Ay na, di mo ni kaskaso na nyaman ti bagbagan ni auntie bakay. Ituloy mo kiti ti panaglako mi Tess Kindi, kan fruit shake. Sayang tinarugyam. 10 pesos lang. Ti ice cream din nili, ading ko. Wena, siya kaun tinag-adjust iti manugang mo ngagtutulan. Saan kumakasta ti bagam? Pudnumay, naikamkamang laang day tang adilina dito lugar tayo. Ngam isupay laang matikasta. Di na amo ti makibagay. Nuapay ang pagpupudutam ni Adelila. Tapno mo, uray ni Tess Akaruba. Aglaklako ba't itas kindi? Ay, naimbagkan ni Tess, ta saan tayo akabagyan? Ni Adelina ngay. Yeah. Part of the family. Ngumay na, kompetensyaon na pailaang may. Nayabaw, talagang agparikuta kaon maririta. Lugi ak itilakop nga iskenday. Ay nawaw, manuti na logikan ka. Ay, medyo dakkel mo't maray. Apay ngamin nga imbabam ti presyo, mare. Basol ngamin day tang Adelina. No saan kuma naglako iti ice kinde o di mayat kuma. Sana kuma amalugay. Sarda nga mo ni Adelina, mare. Ag-focus ka kidi ngamin iti negosyo. Saan ati negosyo ti sabali ataw ti pakibibiyangam. Ay, nasakit nga ro tinakam ko, maray. Day talaang may anay kamkamang ti numero 1 amang kompetensya kanyak dito lugar tayo. Day ta a mindset mo ti makagapuno apay analogi ka, maray. Awan lat pabasulam no di ti manugang mo. Agmubuon kan, maray. No siyak ti sika, dumawat kakit di iti tips ka di Adelina. Nang runa ti timplana, ta talaga ana imas ti ice candy alako na. Adelina, gumatangak man iti ice candy alakom. Auntie Nelly? Kaya't ko aramanan ti timplam. Amangan numayat ngamin ti timplam, iso nga adaw ti customer mo. Anya ang flavor ti kayat mo, auntie? Tay abukadaw no addapay. Mabit lang, auntie. Tayalaan ka. Ay, pasensyakan ka di kadagiti na isawsawang ko ken kaiday. Nakaw. Sana may parbeng tikas dyan nga insawsawang kaw. Napakawan kayon, auntie. Ay, agyaman ak unay. Nakaw. Inton sumaro, no? Ag-focus kayo iti negosyo yo, auntie. Saan ka takadagiti pada yung aglaklako? Sayang laeng ti oras. No ti ayan ti atensyon tayo. Kat iti mang padpadakes kadagiti kakumpetensya tayo. Ay, nawaw! Di mo apaan dagiti kabagyam no kayat damat ti agnegosyo. Imbes a makiapa ka, ipamay-samkit di ti atensyon mo iti negosyo. Tapno agtultuloy ti panagprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak na inkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, agkape ka pa ay Marshall lakay. Agyaman akbakit. Kasla na unag ti pampanunuta ma. Adun samot man ang agpabagyo ita. Bakit? Kaino ado ti kalugaran tayo nga agsapsapul iti pagluganan da.
Anya nga ta, no imanehok man ng tivan. Mabalin mo, lakay. Sigurado ang mapuno ti Van. Saan ka amalugay? No kasta nga raod, agpost kay ti Facebook bakit? Ipakaamom ka dagiti kalugaran tayo nga agbiyahe ak manan. Wan lakay, kaano ti planom? Mangrugi akin ton Sabado. Aginana akin ton bigat. Okay, sige, tapno at damot lang ti oras ko nga agbirok iti pasaheros mo. Lukas ta, agbiyahe man ni Marshall, ikyang anak ka. Una nang, ado ngamin ti kalugaran tayo nga agbirbirok iti pagluganan da. Manmano ngamin ang tagbibiyahe dito lugar tayo. Ay, di mayat tano makaurnong manan. Una nang, isupay ang maigatang iti materyales para iti balay nga ipatpatakdermi. Ay, uwan na. Iti kasta ka malpasan ti balayaw. Tapno saan kay amarigatan. Pudno launay nanang. Oh, amangan kit dino at dapay ti amu yung agbirbirok iti pagluganan na nanang. Ay, ni Mari ti ring di talaod. Agdamdamag kanyak idi napalabas nga aldaw. Awan nga tapay tinabirukan na nanang. Kurang pa'y iti may sa pasahero. Mapan ka iti ayanda, tada kayo ti agsarita. Jak ba kontak tawang mga rod silpon na dayjay. Un man nanang. Mapanak inton madamdama. Makikapiak pa'y man. Ay adama na bati asuman dita anak ko. Ison ti ikapem. Kumusta nga iti listahan bakit? Nanayunan ka de. Kumpleto ka din ti pasahero. Un lakay. Ninanatiryang ijay laod tinang kumpleto. No kasta nga rod, matuloy ti biyahe kinton bigat. Adto ti listaan lakay. Adda dito ti address kan contact number da. Iso na laang, tawan ti contact number ni Nana Tiryang. Awan ngamin ti cellphone da Jekyll. Isulangan ti umuna nga ilogan ko Amok matkit ti balay da. Nasaysaya at pa'y lakay. Loadan ka matlaang, tapno adda pang kontak mo kadagiti pasaherong inton bigat. Ay niya tinagsaritaan niya kadagiti kasinsin mo kilda anak ka. Matuloy kayo kaday. Uwan tatang, matuloy ti bakasyon mi ije bagyo inton Lunes. Ay gabada ka din nakasarita yaw pagluganan niya. Awan tayo nga ron tatang, ngamplanok ti makisarita ka ni Mari Ikyang. Ay iwan! Ibibiyahe nila kay Nativanda. Baring agbiyahe inton Lunes tatang. Baybayat kag paisaw, no aglugan kayo iti Vanda. Tapno door to door, nga umayda kayo sukunan diti balay. Uwan tatang, mapanak to iti ayanda inton madamdama. Agsarita kami iti personal, kan tapno may reserve matlaang ti pagtugawan mi. Mano kayo ay amapan? 7 kami tatang. Inukas ta nga raod. Mayat no ibagayo anasapsapa. Tapno saan kayaw, amaunaan. Si kamat gayam tagtuk-tuk-tuk Marihilda. Anya ti umay mo ibaga. Salud-sudat ko man, wag biyahe nila kay mo inton Lunes, Mare. Un mare, every other day ti biyahe na. Apay ka de. Agpa-reserve kami ko, Mare. Ay nawaw, agbakasyon kayon samot ije bagyo mare. Well, Mare, ipaadas mo't Asino nga iti kadwa mare? Dagiti kakasinsin ko. Nilakay mo nga sana sumurot. Di namat kayat, Mare. Naimbag ka pa'y mare. Makapagbakasyon kay ije bagyo. Ay no siyak, jakon masango, taado mo ti pakakumikumak. Ado ka no kat ti tourist spot iti bagyo. Kan binggit, Mare. Isumat lang ti makitkitak iti Facebook mare. Mayat dayta, makapasyar kay umat iti sabali a lugar. Nalamin ijay kan. Isumat ti may sa akayat ko iti dayja lugar, Mare. Mayat ti klema da. Napudot ka numat numaminsan. Ngam at least, saan agrabe kung nadagiti kalugaran tayo ang nagpasyaran ijay. Saan akas dito'y lugar tayo nga uray bigbigat kat nagbara ti panawin. Naku nampay mare. Mano kayo nga minan nga aglugan? 7 kami, Mare. I-reserve mo ti pagtugawan mi, Lunes nga biyahe kami. O sige, ilistak adagosan iti notebook ko, tapno jak malipatan. O sure da ito'y mare no cancellation. Ay, uwan, Mare. 100% sure. Anya ti inyawid mo anak kasupot lakay? Strawberry bakit?
Pasarabok para kan ka. Ay nawaw, gimatang ka pa'y lang. Nanginan sa mo ti strawberry ita. Saan mat ba kay? Adda ngamin kahit na tiyambak amang isursur-sor. Iso agim matang ako na. Agyaman na klaunay alakay. Ikaktuman ni nanang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Itulod mo adagaw si Dayan na. Tamangan no ma-overripe. Sayang may. Wen, ilupas ko laang tar-aramida at lakay. Ay, uwan gayan. Adda ka diti nakasaritam a pasahero inton Lunes? Kurang pa'y ititanlo lakay. Nay, nagpartak a bakit? Una, time pa reserve ni Marihilda ti pito a pagtugawan. Ha? Sa dino ti papananda? Agbakasyon da ka no ije bagyo. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Tapno adda ti ilugan ko no Lunes. Sige, panawan ka pa'y lakay. Ta ituloy ko ti trabaho. Agi na nakamatan, tapno adda pigsam nga agbiyahe manan. Sigurado anabannog ka, tamano nga oras magtibiyahe. Oh, strawberry para kada kayo, nanang. Ay nawaw, naggapuan ti strawberry anak ka. Ginatang ni Marshall idi nagbiyahe, nanang. Ramanan nyo naimas matpiman. Agyaman naklaho na yan anak ka. Makaraman manan na tao iti strawberry ako nada. Ay wagayam, kumusta may ti biyahe nila kay Mau? Nasaya at matnanang. Pagyamanan iti apo, tasi kakarad ka da si mangput. Masapol nga every other day ti panagbiyahe na. Tapno saan unay ang mabannog anak ka. Una nang, isumat lang ang tinagsaritaan me. Ado ti maak-aksidente ta. Masapol nga agina na. Tapno maliklikan dagiti pasamak. Kaasi dagiti pasahero no may ramraman da. Una nang, kastamat lang ang tikanayon ko nga ibaga iti asawak. Sakbay nga agbiyahe, siguradun na nga awan tirikrik naan na tapno maliklikan ti aksidente. Good morning, ikyang anak ka. Good morning, nanang. Nakaumay kayo mo dito'y balay. Kagap-gapok laang iti ayan nyo iti namin sangal daw. Itid ko to'y abokado anak ka. Nalipatak nga inted idinapan ka balay. Wow, paboritok day tananang. So nga ron anang yigak. Amok a paboritom ti abokado. Ay ni Marshall nga'y. Agrubrubuat, nanang. Agbiyahe man ngamin itan. Ay wan, Lunis gayam ita. Nalipatak matan. Gagangay ti bumakit, ananang. Malang, tugaw kayo pa'y tagsarsarita tayo. Isu ti may sagagarak anak ka. Awam mga min maarami di jabalay. Anyat orasan. Gamsan ka pa'y anak kasagan na Hilda. Nalipatam sa ta Lunes ita. Saan matatang? Ay nawaw, apay nga raw na di ka pa'y nagsagana. Nagpa-reserve ka iti pagtugawan niyaw, saan ka day? Untatang, saan kami gayam ang matuloy ita? Aniya? Unay matan na gito'y at tao. Diyak lang arudin sung batan, awag na pa'y lang awag. Narigat man piman ti kasta. Naka-reserve ti tugawan niyaw. Sa ita, kalaat nga ikansilya. Wen nagbabawi mati kakaduak tatang. Anya nga rin ti maramidak ngay. Naimbag kumamay, no inbagayo ang nasapsapa, tapno nakabirok na iti kasukat yaw. Saan? Tanala daw launay mag-tin-cancel yaw. Ti Vandaiki ang ti agbusbusina iti paragan. Da kayo man ti rumwar tatang. Da kayo pa lang ti makisarita. Ay nawaw, apay asyak ti baon mo ngay. Si kalatan nati mapan, tapno ambaw ti magbagam. Ay na, una yun day tatao. Busina mat abusina, di mat makaururay. Kasanaw, kat di ka matpiman rumbar. Anya nga rod nga iti ekspektaram. Wanan, rumwaran. Nagdiretso ak dito'y balayaw. Tadi mo matsungsung-batan ti awag ko. Saan kami gayam nga agpabagyo ita? Anya? Ay nawaw, di mo ka dinaawatan? Saan kami ang matuloy ita, kunak? Ne, apay mat adiyo imbagbagaan na sapsapa. Sapay pito ato gawan ti impareservyo. Anya nga rin ti
dak. Kat isumat ti desisyon dagiti kakadwa. Perwisyo matikas tangar aramidan nyo. Naimbag kuma, no inbagayo ang nasapsapa. Tapno nagbirok kami iti kasukat yun. Dagiti kakasinsin ko tinagdesisyon. Saan na siya? Inton sumaruno, siguraduan nyo matuloy kayo. Sakbay nga agpa-reserve kayo. Tapno awan ti parikot. Malugi kami iti kas tangar aramidan nyo. Nalakalaang kada kayo ti mangi cancel mate. Na, para day talang kasta ti bagam. Una, sayang ti daduma a pasaheros nga in-reject me. Tada kayo nga ro da nagpa-reserve. Di kuntakan yung manan na ida. Parikot aya day ta. Ay, nawaw. Nalaka nga rod. Kat agrubwat ko man ti biyahe. Ne, nagsubli ka matlakay. Ay, cancel ti pito ato gawan nga impareserve ti kumarin. Bakit? Anya, kat numayat ti saritaan may di Sabado nga imayan na dito'y balay. 100% sure ko na na. Sanda ka numat matuloy. Kasano nga rudan day ta? Manulaangan nga iti pasahirom no kasta. O patlaangan na. Una yun day ta amari Hilda. Agpa-reserve sana i-cancel. O kailangan kumaa. Ngayon sapsapa na kumamat angay baga. Tapno amo tayo. Saan mo't amabalin nga i-cancel mo ti biyahim ita? Tama nga no addapi man tinapatag alakad ti daduma pasahero. Kasano ngay bakit? Agbiyahe at pay nga rod. Malugi ta. Ano sa mon alakay? Bareng adda ti aglugan di tadalan. Kung takag matlaang ni kasinsin Freda, amangan no awan pa'y tinagluganan dagi jay, isupay ti doa ama inayon. Anyat na pasama ka nakaw. Apaya nagsubli nila kay Mau. In-cancel ka numo ngamin ni Mari Hilda ti pito atugawan nga impareserve na nanang. Anya, Marurudak iti day ta at tao. dilugi ka yawn. Sayang nga rod nanang. Naimbag taadada ka sinsin Freda kun ti asawa na. Iso ananayunan ti do at ti pasahero nila kay kong. Talaga, mahilig amang i-cancel day ja, Hilda. Saanan makaulit pa'y day ta babae nanang? Saan lang gayam adagiti order na iti online ti i-cancel na. Agraman tugawan nga in-reserve na. Talaga nga dati tao kasta. Kasla saan da tao akasarsarita. Di da nga mo nga ikan ti importansya ti bandaw ken oras ti pada da tao. Tilang bagida ti pampanunutan da. Ayom di bali anak ko. Dublen to ti grasya ang maawat tiyaw iti asawam. Agpawit kan tumanan iti materialis. Tapno malpasan ti balay tabakay. Wala kay, medyo dakkel mo tinaurnong mo kat makabulan laang anagbiyahe kan. Uwan nga rod bakit? Uray no nalugi akiti naramid ti kumarim. Nakabawi ak matlata. Pagyamanan ta iti Diyos na kay. Anya, ituloy mo ka di pa itagbiyahe? Uwan bakit? Ituloy ko Sayang mati maurnong kumakait. O sige, agpost manan iti Facebook lakay. Kita no dati agpa-reserve nga alanganin. Dawatam kiti iti down payment. Narigat no adamanen ti mangi cancel iti ipa-reserve na. Inton kwan, isuda pa iti naturay nga agsao. Wala kay, kasta talaga ti aramidok. Lesson learned lakay. Agbiyahe pa'y ka din nila kay mo, mari ikyang. Wan, apay. Agpa-reserve ako maiti may sa atugaw, mare. Andaman ilakad ko, ija bagyo. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka nga umay agpa-reserve. Ay, sure day to yan, mare. San kun nga i-cancel ta napatagtilakan ko. Pasensya kan mare, ngam naka-reserve amin titugaw. Nakitak timpos mo itay, mare. Di ko nam katadapay 5 abakante. Ay nawaw, saan gayam ana ihay ti post ko kenkwana. Maasyan ka kadikanyak, amare. Awan ti daddo makapaglugana. Katras tilakad ko inton bigat. No talaga akayat mo ti agpa-reserve, mounted ka iti reservation fee, mare. Reservation fee? Un, bayadam ti kagudwa iti pletem, tapno sigurado adi mo i-cancel. Di ka madanagan, taikisay tayo iti pletem ti down payment mo. Awan ka diti pa nagtalag mo kanyak, mare. Amumon ti sungbat iti saludsud mo, mare. Basta siya, no down payment, no reservation.
makapasuron mat day ang mari ikya. Ay nawaw, ay niya launa iti pagpungpung tutam anak kao. Napanak nagpa-reserve iti tugaw itay. Dawatan nakit din iti down payment. Kahit nangted ka. Saan Adaya kas Jaymut. Ay, nukaskan ka na isam amagi cancel. Talaga kasapulan ti down payment. Natruma na siguro piman iti inaramid mo iday. Hagasam tayo pito at ugawan ngayong cancel mo. Ay na, makapasar. Sa pa importante tilakad ko. Saan kan tumatatawa ka sa sarita anak ka? Anya saan atawa sasawan niyo matatang? Ambom daytan, sana na masapol nga ipalawag kukin ka. No kayat mo ti aglugan, bayadam ti down payment adaw dawaten da. San kit adaytan naturay ka pa ay ngagsasaw dita. Ay, nawaw! No basol mo, agpakumbaba ka. Makisarita ka anasayaat. Saan ket aday tanaturay kapaylaang agsasao. Ikam kumamat iti importansya ti bannog ken oras ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Linda. Nasayat mo, tanasapa ka anagriing ita. Apay ka di manang pinang. Awan ka diti aramidam ita. Naawan ibaunak manan. Wun, itulod mo lang dagiti papeles iti coffee shop ti gayem ko. Ijay sentro. Wun, ada ngamin trabaho ita. Jak masangot ti mangitulod, kat kasapulan na dagi jay a papeles. Jak amo ti ayan ti coffee shop da manang. Iti asidig ti terminal. Jak amo day ta manang. Ipakitak tila dawan ti coffee shop, tapno di ka marigata namang sapol. Si kalaangan ti mangitulod manang. Jak amo tay bagbagam. Amangan numapukawak pa. Kat no agdi-date kayo mat iti nobyo medyo sentro, kasano kumamapukaw ka? Unangam saan mat nga iti coffee shop ti gayem mo ti papapanan may manang. Ay naapo aya. Kunak man do dati trabaho mita pinang anak ko. Ada kumaa, ngam kapilitan ang naglangan tatang. Intulod ko dagiti papeles iti ayan tigayem ko, takasapulan na kano ita. Ay nawaw, kunak lakit din no iso sinapanintulod ni ading mo Linda. Ay na, di mat nga rod may baon da dya a tao tatang. Anya? Di na kano amo ti papanan na, amangan kano numapukaw. Ay, una yan ti kasta panagras-rason, ti kastaya tao. Talaga siguro nga awan ti pagbaliwan na tatang. Patyo mo ta din mo, kat no agdi-date da iti nobyo na iti sentro. Kinasadot na kit di daytan tunggal adamay paaramid, nagado arason na. Agrubuata kong tatang, adaman ng trabaho ita. Ay, agananat ka anak ka. Wan tatang, ay wan gayam, ipaluto yung tuman ka ni Linda ti karni ti baboy iti ref. Anya luto gaya anak ka. Iadobo na tatang, adumat kit ti patatas dita. Sige, ibagaktukan ko na inton makareng. Riingan yung aminan tatang, anyat orasan ngam nakaturog pa'y laang. Ay, agungat na jay, numadisturbo iti pan naturog na anak ka. Sakto pa'y kiti ti pagpupudutan na. Ay na talaga day ta babae. Makaparurot ti kasta nga ugali na. Day tagaraod. No kasano ti kinasingpat, kan kinagagat mau, isumat ti kinatangsayt, kan kinasadog ti aday. Mabalin ka day, si kapay latag luto Linda anak ka. Saan pa'y kami nanalpas ti araramida? Anya ti mailuto ayan tatang.
Adobo ka na kung na ni Manang Mau. Adati karnit baboy iti ref. Ay nawaw, jak amo tagluto iti adobo tatang. Na, ay manutitawan Mau nga maging gay ka. Di mo amo tagluto iti adobo. Urayan nyo lang ni manang tatang. Ay sana mabalin Sigurado ang mabandog ni Manang Mau iti trabaho na. Di da kayo latan tagluto tatang. Dakto mga rubam mo no kasano. Kun amangan no saan ama gusto ni manang tilutok. Sayang pa iti karne. Ay, imposible ka ba? Di mo ka di amaw. Wano sadot mo lang mananday ta. Nagimas matan ti adobo nga inlutom, linda ading ko. Ha? Kasto iti timpla ti adobo akayat ko. Kasta gaya manang. Inton sumaruno, sikan tumanan ti paglutwag Ha? Ay, ada ka magayaman, pinanganak ka. Kumusta nga itiraman tinlutok nga adobaw? Magustuhan ka di malaan. Ay nawaw. Kunak man nun ni Linda tinagluto, tatang. Ay, siya kanak ko. Siya kinagluto. Tasan ka numot nga amaw di kapsat mo. Anya? Husto ka di tinaibaga ni tatang? Ultimo adobo kat di mo amo alutuan? Madanagan aklaan ngamin manang. Amangan no sa bali ti expectarum. Sayang mati karne no bilang man tagkam maliak iti timpla. Ay nawaw. Iti kasta nga edad mo, di mo amot agluto iti adobo? Di mo matamo aminan? Di mo amo? Wano talaga asadot mo daytan? Di nakmat bugbog kawan nakas na manang. Nakababain ka dagiti kaaro ba? Uray pa'y mangagda ah! Pudno mati bagbagat! Na, sa dino ka naman ang tipapananday dya alinda, tatang? Ay, sinalunsod ko itay. Gamdi na matimbaga no sa dinaw. Dayta ti paglaingan day dya babae. Malapagpasensya am latan ti kapsat mo, anak ko. Ay natatang, naibusan ti pasensyak para kenkwana. Kastala ka na ayunan. Tunggal adamay paaramid kenkwana, ibaga na adina mo. Ay, kastamot ni ading mo, sipod pa ide. Ay, dayta nga rod ti pakasurunak, tatang. Kasano lang ano makiasawa? Di nanto amo ti aramidan na, kasta? Ay, barang nodan to ti pagnakman na, anak ko. Ay na, talaga apapudutan na ti ulok ti kasta nga ugali na, tatang. Ay nawa, anya tararamidam dito'y balay, Linda. Awan mo tinagtulagan ka nga umay ka dito'y balay. Dito yak pay man nga agi standby. At akadida ka sa napasamak? Marurudak launay kun manang ko. Ne, apay ni manang mo. Nagadumanin asa una iji balay. Kasangsangput na lang. Anya? Iso adito yak pay laang balay yung agi standby. Taamangan no anya pay ti maisawang ko kankwana. No kasta ti mapasamak, siyak tumanin ti dakas iti istoryana. Anya nga ta, no dito'y balay yulaang ti pagnaidak Jojo. Ay sika no kayat mo. Saan mat siguro akontraan ni nanang mo? Tat 25 na matan. At datan iti husto nga edad. Sa bagay, at dati puntom. Kasaritak to ni nanang. Unman, tapno mapan ko laangan alaan ti gamit ko iti balay. Jakmat laang kaya ti agnaud ijay. Tapasaray maong tanak nga oray awan mo ti makagapu. Mala, bayam. Kasaritak to ni nanang. Man nakaawat matkit biday jay. At damat gayam tinobiam dito'y balay, Jojo, anak kaw. Agnaid ka nun dito'y balay, nanang. Anya, At dati dida nagkinawatan iti kapsat na nanang. Nagado ka no ti sao ni manang na. abangan mo't no simple laang nga apaday ta. Jak amo no anya ti pudno napasamak nanang. Jak ngamin nakasarita ni manang pinang. Ngam sapay la kuma tauman nugot kayo nga agnaid tinobyak dito eh. Di kay ko maagdardaraso daw sa nakaw. Amangan mo't no tinubyang ti ayan ti parikaw. Adda kami iti husto nga edad nanang. 25 mimot na. Wan, agpada kayo nga addan iti husto nga edad. Ngam saludsudak man. Adda ka din ornong baw. Ay, dayta ti awan pa hinanang. Makitam dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Ngam awan mo't ornong yaw.
Agurnong kayo pa'y muta. Tapno saan kaya marigatan? Ay, adamat ti garden ko, nanang. Ada ngam kanayon mata malugi ka. Si kamat gayam, marisitang. Imbayak, tadaman ti kayat ko asaludsudan pare tunyaw. May papan ka da iti anak ka. Wan, ada ngamin ijay palay. Kat kayat nakanumatang ti agnaud ijay. Ay, nawaw. Apay nga agnad ijay. Kasanda pa'y ba't anak kalay sa iti anak mo, maray? Day tamat lang ti may sama kagapo, no apay nga imbayak. Anya tinagapaan daya iti kapsat na. Ay, pinagsasawan piman ni Manang na. Takasanaw. Di namit ang muti araramidan na. Tunggalad dati may paaramid kan kwa na. Katibaga na di na mo. Agrama nagluto, di na mo. In short, sadut gayam. Kaslakastan Iswa ka na yaw na napudot ti ulo ni Manang na kankwana. Ay, oray siyak matapi man. Nukas tala ang ti kabalay, talaga ang maumata. Malabay no ipilit na ti agnaud ijay balay. Surwak taw, saan ang mabalin ti kasta nga ugali kanya? Anya ti ko namitayan, tatang? Agnaid ni Linda iti balay ti nobyo na? Iso ka numot ti kayat na. Ay nawaw, di na kayat ti agawid? Ay, amo mampay iti kabsat mo. Di na kayat ti agawid, ta di na kayat ti mabagbagaan, tatang. Para makita Ala, palubusan talangan. Parang isaw ti pagnakbanda. Sa bagay, adadamutan iti husto nga edad. Ang jak amo no adamat lang ang urnong da. Uray adada iti husto nga edad no awan urnong da, awan natalged at trabaho da, ken kurang da iti diskarte, awan lat amok iti da itatatan. Mabalin ka di nga agluto ka iti sinigang, Linda, nakaw. Ay, kwa, antisitang. Anya, Kinapudno na. San asyak taglutluto iti balay. Sa maysa, jak amo no anya ti timpla ti sinigang akayat yo. ay katansya to tapno maraman akman mo ti lutom. Ay, pasensya kayon, anti. Ngam no okay lang kada kayo. Ni Jojo laangan at ti urayan tayo, tayo iso tagluto. Ay nawaw, napan ti anak ko iti garden na. Sa ita, iuray mo pa iti agluto kan kwa na. Ayan tinobyam si ka Jojo. Nakaturog pa lang, nanang. Ay nawaw, tengat aldawan. Napuyat iti rabi, nanang. Kasano? Ket nagbuybuya iti drama. Kastalaan nga raw ti amo ng aramidan. Ha? Ay, anyat kaya't masawa, nanang. Agnaud dito'y tapno agbyang adon niya. Ayawan pa'y bati ko na nang agluto. Ay nawaw. Ay, awan pa iti pagtrabahuan na, nanang. Kasano ko ba? Kadi mga minagsapol iti pagtrabahuan na. Anya tinamnamaan na. Trabaho tumasidagkan ko na. Ay nawaw. Nangagkuti pa nagsasauti inam itay, Jojo. Kasya mata talaga ni nanang. Makalawas ko lang dito'y balay yo. Ngam kastakit din ti bagana. Di mo lata ni kaskaso. Agbaaw to latta ka diti ungat na. Kunamlan asino mat ngagsasao. Ay nawaw. Agtugtugaw kay latan dita. Ni nanang mat. Diyay nanganan nyo ijay lababaw. Asinaw ti urayan nyo nga agin daw. Siyak pa'y lang. Sika Jojo maak-akaran kan samutan iti kinasadot tinobyam. Ay, nanang, sana sadot ni Linda. Awan lang ti pagtrabahuan na. Kanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid da ita babae. Iso akanayon da nga agapay ti kapsat na. Tanakasad sadot mat gayam. Dito'y balay to pa'y awan ti kuna na tumulong. Saan mo ta, anti? Anyasan, kano nagregat ka maibaon. Jak amo kun kunamat akan kanayon. Madlaw nga gululbod kalaang tapno di ka aggunay dito'y balay.
Imbagak mat amang itulod ka iti balon ko iti garden, Linda. Ay na, pasensya kan, Jojo. Ay, unay kan. Amom ka di nga inururay ko ti itulod mo a balon ko. Pasensya kan. Jakmat ngamin amo no sa dino tinangidulinan ni nanang mo kadagiti balunan. Kitno, dalaan iti cabinet. Ay nawaw, at dala ang gayam iti cabinet. Ay pasensya kan ang, diyan nakita. Makadlawa ko na. Ni, anyat kayat masawan. Sadot ka ngagpaiso. Nagadukat a rason mo. Na, pinagnaudnak ka di dito'y balayo, tapno at dati babaw nam. Ay, nawaw. Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kastamait. No kastamit lang ang gayam, pumanawak laangan iti da ito abalay. Ay, kit pumanaw ka, ano pumanaw ka? Di ka madanagan. Tasaan ka, alapdan. Ni ating mo may tay sumugad, pinanganak ka. Aywan nga agpaiso. Nalabit ana uma matantiin na tinobyo na tatang. Tatang, manang, Oh, anya ti umay mo ibaga. agsubli akong dito'y balay manang. Ay nawaw, kunak man numayat ti biyag mo iti ayan tinobyom. Ewan nga raw. Jakon kayak ijay. Wano, pinagsasawan na kanina na sitang. Ay, tangsit da di abakot. Isukit di pa iti may sama kagapo. No apay nga agap-apa kami iti anak na. Uray di mo ibaga, amoklatan at kinasadot mo ti makagapo. Si kamamot piman ti madan iti kabalay adina ammo amin nga ipaaramid ken kuana no di da mauma. Talaga kit di atang sit ah. Naimbaglaangan ta saan kami pa'y anagkalay sa iti anak na. Hay, jak kayat ti katugangan akas ken kuana. Ay nawaw, Ay, panagkunam ka di kat kayat namot ti manugang asadot no bilang man. Agagad ka nga mina. Saan ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Da kamin tupay aka pamilyam, mauma kami no ibaga adi mo ammo amin. Sabalin tupay a tao nga ta. Ay, nawaw! No ka ba alam, aramidam. Ngam no di mo amo, agpasuro ka. Iti kasta kat maadal mo. Di ka agbalin asadot. Tapno saan nga agreklamo, dagiti kabalay mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.